Okey, ni biasa satu. Thank you bang. Lagi pelang dua Betul bang. Coconut shake batu berendam. Korang kalau pergi Melaka, korang kena pergi sini. Sebab apa? Sebab viral. Jom kita rasa. Sedap tak sedap? Punya ramai orang Batu. Tapi kejap tak lama pun. A few minutes later. Bang biasa tiga Biasa 3 dengan plum 2. Ni plum Biasa dah ambil berapa bang? 2. Dua lagi satu Ha. Okey, ni biasa satu. Thank you bang. Lagi pelang dua Betul bang. Okey, satu pelang. Ya, kau ambil. Okay bang, thank you bang. Baik bang. Total biasa 3 pelang 2. Terima kasih. Sama. Baik bang.